Adlaw mga binati o minahal kong matalongnon. Welcome to my channel. Welcome to Ikot TV News, ang channel sa Kalambuan sa lungsod sa Mataro. Okay. September 11, 2022. Ikaw live dire sa Canigao Island, ang paraiso sa lungsod sa Mataro. Okay. Kadtong ganahan maligo dire. Welcome mo tanan. Welcome mo suroy-suroy o mo magtampisaw dire sa ato ang isla sa Canigao. O ganahan po mo magpabukid kuan, pwede po ngadto sa Hitoog Cave kung diin adunay langob ngadto o adunay kanang mga swimming pool sa ubos nga bahin sa cave didto sa Hitoog Cave. O ganahan pa mo og mas layo nga liguanan at adun natay magong spring water kung diin nahimutan kini sa barangay Tigbaw, Matalom, Leyte. To ang portion adto ni agion sa bato, guys. Nya ato gayong ang atong mga basura pod ato lamang dalhon kung diin magpabilin ang kalimpyo sa atong isla. Okay, magsugod na ta, guys. Magpanguha og basura diri sa Canigao Island. Nga karon is Sunday. So yato, sir. Okay. Unsa mga kawas? Unsa? Okay, morning atong. Okay. Mga guys. Ito ning bigat din nga kauban, guys. Ang taga na mo ni taga Hitoog, guys. Ang guwapito nga kon. Taga Hitoog na kaya. Taga Thailand ko. Sige, magsugod sa atong operation, guys. Operation Limpyo sa Canigao. Okay. Live na karon ha sa Canigao Island, September 11, 2022. Iko pipi andom motabang sa lungsod. Okay, dari guys. Ito aning limpyuhan, guys, ha. Para di hugaw tanawon ba. Okay. Ako naman hinaot nga pag tinabangan kita kanunay alang sa turismo o kalambuan sa lungsod sa Mataro. Guys. Yes. Sir.